Lucija, dobrodošla u intervju 24. Pa reci nam, otkud Zadranka u Sisku? Zaljubila sam se. Eto, zaljubila sam se svog krasnog čovjeka, to je trajalo 2 godine i onda smo se odlučili preseliti ovdje i započeti novi život u Sisku. Više manje to je to. Bila si fitness trenerica? Da, 18 godina. A onda si postala trenerica pasa. Tako je. Šta ti je draže bilo? Pa, draže mi je ovo sada, jer na 18 godina, to ajmo reći da je jedan period gdje sam prerasla tu struku, a počela sam volontirati u skloništu za životinje i tu sam se u biti zaljubila u kinologiju. I onda sam skužila da jednostavno mi je potrebno puno više znanja ako želim tim psima pomoći, onda sam se odlučila školovati, ali sve je počelo preko tog volontiranja. I kako sam počela ići u ovaj svijet kinologije, jednostavno ovaj svijet fitnessa je pao nije pao na ništa, nego nema ga na kraju, nema ga, ali pomoglo mi je. Jer metodologija objašnjavanja, fizičkog pokazivanja ljudima mi je jako pomogla to iz fitnessa sada u kinologiji i isto razgovor sa ljudima, sa grupom ljudi, razbije se taj strah od javnog govora. Tako da mi je sve ovo iskustvo u fitnessu mi je jako pomoglo na kraju u kinologiji. A tko je poslušniji, ljudi ili psi? Psi. Definitivno psi. Pas će napraviti sve za zadovoljiti svoje potrebe, a mi to psima nudimo, ali kod ljudi je jako teško razbiti njihove navike, a nekad treba stvarno razbiti svoje stare navike ponašanja da bi dobili nove navike koje će biti pozitivne za psa. Tvoj pas se zove Loki. Jeste. On je u biti mješanac. Tako je. I nije treniran praktično. Prvi godinu dana svog života, Unatoč tome, on je službeno najposlušniji pas u po programu MPA, tako je, poslušnost. Pa reci mi, kako si to uspio? Znači, prvo ja sam tu bila malo bahata u početku, jer ja sam htjela napraviti, a da ako ja uzmem psa koji nije od početka, školovan nije od početka kod mene, ako uzmem jako neposlušnog, jednostavno psa sa problemima i napravim od njega prvaka Hrvatske, onda je ovaj moj poziv trenera u kinologiji to što trebam biti. A to se pokazalo s Lokijem jako teško i jako dugo, ali neka je, jer onda on me naučio strpljenju, naučio me kako pristupiti, puno problema sam naučila preko njega i na tome sam svom psu zahvalna zavijeka. I taj proces je traja, zato što on je godinu dana živio u dvorištu, taj pas nije imao socijalizaciju i nije znao niti na lajni ići, kamoli išta drugo. I onda to proces je trajao polako, dok se ja i on upoznamo, dok ja i on stvorimo odnos, pa kasnije ide ova sportska kinologija. I mislim da smo imali 8 prvih mjesta, od toga 2 put prvak Hrvatske. A reci nam, što bi ljudi trebali paziti kada nabavljaju psa? Prvo, pas svinjski, znači nemojte uzimati pse zato što pas lijepo izgleda, znači husky krasno izgleda, belgijaner izgledaju opasno, pudle izgledaju ko damice prekrasne, ali pudle su na primjer lovci koji zahtijevaju jako puno rada, jako puno stimulacije, jedno od najinteligentnijih pasa na svijetu koji zahtijevaju puno rada s njima. Belgijaneri zahtijevaju rad, zahtijevaju trošenje, mentalnu stimulaciju. Husky zahtijevaju trčanje i kilometre i onda ljudi uzmu takve pse, a misle a on će ležati, biti cici mici, dobar, miran i onda on nešto pola kuće, onda vuče u šetnji, onda javlja se raznovrsne reaktivnosti prema drugim psima, prema ljudima, jer ne shvaćaju potrebe pasmine. A ako se ja volim ljudima kažem, zaljubite se u pasminu, tražite tu pasminu, ali istražite sve potrebe te pasmine i onda ćete vi i vaš pas biti sretni. Kud sreće da uzmemo jednog haskija i kad krene zima, kad padne snijeg, stavi ga malo na saonice i ajmo neka uživaju i dica i ljudi, ili ga staviti na biciklu, na ormu, pa onda neka vuče, ma milina. Ali i onda je pas sritan i vlasnik sritan, a ovako niko nije sritan. Znači, proučiti pasminske potrebe i vaše životne navike, eto tako. I onda smo svi sretni u toj situaciji.
Sad tri brzo poteza. Aha. Sisak ili Zadar? Upće me mater, Sisak. Bravo. Pas sa ili bez papira? Oboje. Smijem objasniti. Naravno. Znači, svi imamo neku svoju pasminu koju volimo, ali tako? Svaki ima neku pasminu. Da sad nema ovih uzgajivača, više ne bi bilo vaše najdraže pasmine. Da nema uzgajivača, nećete imati ovčarske pse, neće biti za policijske pse, neće biti na primjer silver psi koji su za posebne potrebe labradori. Znači, oni dolaze iz uzgajivačnica. Znači, kad se zaljubimo te neke pse koji imaju neki posao, znači, oni se uzgajaju za taj posao, da budu sve bolji i bolji. Na kraju, opet, ako nemate novaca za te sa papirima pse, spasite nekog pesekića. Moji su svi spašeni. Ja imam sve mješance, ali planiram jednog dana imati belgijanera, planiram i ja imati uzgajivačnicu. Znači, planiram i jedno i drugo imati i ima ljepote i ljubavi u jednom i u drugom. A koja ti je najdraža pasmina? Znači, imam veliki skok. Znači, belgijaner, kao što sam rekla, ali sam se zaljubila u bordošku dogu. Velika razlika između belgijanera i bordoška, ali nekako imaju te di pasmine čari i obožavam maltezere. Za sve to. Ne znam, volim i te, da nema mog muža, ja sam njemu rekla da nema tebe, ja bi od svake pasmine jednog imala. Eto. Luce, i za kraj, reci nam što o Luciji ne zna nitko, a Lucija bi htjela da znaju apsolutno svi. Što bi volila da znaju svi? 098164885 pametna šapa. Zovite. Eto ga. Bravo.